Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Theo Barasa Network. Tugiye kubagezaho icyegeranyo twise uko Kibwetere na bagenzi be batwitse abayoboke babo mu rusengero bakabacucura utwabo. Joseph Kibwetere numwe mu bayobozi b'itorero ryakwirakwije inyigisho z'ubuyobe mu gihugu cya Uganda. Itorero rigendera ku mategeko 10 y'Imana. Ni agatsiko kitandukanyije na Kiliziya Gatolika kashinzwe muri Uganda mu karere ka Kanungu na Credonia Mwerinde na Joseph Kibwetere. Uyu mutwe washinzwe mu myaka ya za 1980 wagiye ugira abayoboke benshi mu myaka igera ku 10 uyobowe n'abayobozi bayo batanu: Credonia Mwerinda, Joseph Kibwetere, Joseph Kasapurari, John Kamagara na Dominique Kataribabo. Mu kwezi kwa gatatu mwaka w'2000 ariko abayoboke bawo basengaga bagera muri magana basanze bapfuye, bitahurwa n'abapolisi ba Uganda. Bamwe bapfiriye mu muriro nyuma yo gushumika itorero ryabo, abandi barabaroga cyangwa baricwa. Nyuma y'iperereza, igitekerezo cyavuga ko biyahuriye hamwe mu gikundi basanze atari byo, ahubwo birasa naho abayobozi b'iryo tsinda nyuma yo gutangaza ko imperuka yegereje aribo bateguye ubwo bwicanyi bw'abantu benshi. Muri iki cyegeranyo turanaganira ku buryo amadini y'inzaduka yagiye akwirakwira muri Uganda. Tugarutse inyuma gato, nyuma yo kubona ubwigenge mu mwaka w'1962, Uganda yahuye n'imyaka myinshi y'ihungabana rya politike n'imibereho nyuma y'ubutegetsi bwa Idi Amin Dada. Intambara zo mu mashyamba, ubwiyongere bw'icyorezo cya sida no kutabona demokarasi nyayo. Abagande benshi batakaje ibyiringiro maze biyegurira Kiliziya Gatolika. Kuva mu myaka y'1980 kimwe no mu bindi bihugu byo muri Afrika hatangiye kuboneka amadini y'inzaduka avuga ko aje gukora ibitangaza, amwe akavuga ko yoherejwe na Mesiya maze atangira gukurura abayoboke benshi. Aya matorero yateye imbere byihuse kuko yemereye abayobotse kuzamurwa mu ntera mu nzego ku buryo batashoboraga kwiringira kuguma muri Kiliziya Gatolika aho abenshi bari basanzwe basengera. Mu 1986 umukobwa ukiri muto Alice Rakwena ukomoka mu karere ka Gulu mu majyaruguru ya Uganda yashinze umutwe ugendera ku myemerere y'umwuka wera, Holy Spirit Movement, maze utangiza intambara yo kurwanya icyo bise intambara yo kurwanya ikibi, ugamije gushyiraho iyubahirizwa ry'amategeko 10 yo muri Bibiliya mu gihugu cya Uganda. Mu byo bizeraga ni ukudatsindwa kubera ko ingabo zabo zemeraga ko zidatsindwa bitewe n'imikorere y'ubumaji ihindura amasasu y'abanzi baba amazi. Barwanye n'ingabo za Uganda National Resistance Army, iza Alice Rakwena zirakubitwa bikomeye maze we ahungira muri Kenya. Bitandukanye na Holy Spirit Movement, amenshi muri ayo matorero amaze igihe kinini yoroherejwe gukorera muri Uganda kubera ineza y'abayobozi. Nabo baje guhabwa ikaze na Perezida wa Uganda Yoweri Museveni, abahagarariye itorero ryaharaniraga kugarura amategeko 10 y'Imana. Ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'1994 aho yaratuye Irwakitura. Mu mpera z'imyaka ya za 90 ariko abayobozi ba leta batangiye guhangayikishwa n'ibikorwa byamwe muri aya madini y'inzaduka. Ku itariki 18 z'ukwezi kwa 9 mu 1999 Ibukoto mu ntara ya Nakaseke, abapolisi ba Uganda baguye gitumo bamwe mu bayoboke b'itorero ryigishaga ibihe bya nyuma by'imperuka mu murima. Abayoboke baryo bakaba barashinjwaga gushimuta abana no gusambanya abana bato. Ku itariki 19 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1999 abapolisi ba Uganda batatanyije abari mu giterane cy'itorero ryari riyobowe n'umuhanuzikazi w'imyaka 19 wavugaga ko yapfuye mu mwaka w'1996 akagaruka ku isi kugira ngo asabe abantu kwihana mbere y'uko habaho imperuka y'umwaka w'2000. Nkuko ibitangazamakuru n'inyigisho byakwirakwijwe n'itorero ubwaryo, Paulo Kashaku se wa Credonia Mwerinde niwe nkomoko y'ishyirwaho ry'uyu mutwe. Mu mwaka w'1960 umukobwa we wapfuye Evangelista ngo yamubonekeye amubwira ko umunsi umwe azabona ijuru. Ubuhanuzi bwagombaga gusohora mu mwaka w'1988 hamwe n'iyerekwa rya Yesu Kristo, Bikira Mariya na Yosefu Mutagatifu. Nyuma yaho bivugwa ko umukobwa we Credonia yabonye iyerekwa nk'iryo. Mu 1989 Paulo Kashaku avuga ko akurikiza amabwiriza yatanzwe na Bikira Mariya ngo yaba yarasabye umukobwa we Credonia gutangaza ubutumwa muri Uganda hose kubyerekeye imperuka y'isi. Muri icyo gihe nibwo Credonia yahuye na Joseph Kibwetere uzwi cyane wavuze ko nawe yabonye iyerekwa rya Bikira Mariya guhera mu 1984.
ubwo bahise bishyira hamwe bashinga itorero ryo kugarura amategeko 10 y'Imana. Icyari kigamijwe kwari ukurinda no kubahiriza byimazeyo amategeko 10 no kwamamaza ijambo rya Yesu Kristo mu rwego rwo gukumira guhanwa kw'abantu ku rubanza rwa nyuma. Raporo ya komisiyo ishinzwe uburenganzira bwa muntu muri Uganda yasohowe mu mwaka wa 2002 yatanze igitekerezo gitandukanye cyane n'ibintu byatumye hashyirwaho uyu mutwe. Muri 1948 Mwerinde ngo yaba yarabitewe n'abantu bitewe n'abantu baturutse mu Rwanda ikibeho, aho bivugwa ko Bikira Mariya yahabonekeye. Ndetse umuryango washinzwe na Blandine Buzige, umugore nawe uvuga ko yiboneye umubonekerwa wa Bikira Mariya ku rutare rwa Nyabugoto mu karere ka Rukungiri. Blandine Buzige yavuze ko yamenyeshejwe na Bikira Mariya ko igihe cyegereje cy'imperuka kandi ko yakiriye ubutumwa bwo gushyiraho itorero riharanira kugarura amategeko 10 y'Imana hagamijwe kwemerera abagabo bubaha Imana gukizwa. Muri uwo mutwe niho Credonia Mwerinde yigaragaje nk'umuyobozi maze ashakisha abayoboke benshi b'iryo torero nka Joseph Mwerinde, Paul Ikazire na Dominique Kataribabo. Kuva mu 1992 yaba yararushijeho gushimangira uruhare rwe muri uwo mutwe, aho iryo torero isambu yahawe na se Ikatete mu karere ka Kanungu. Iri torero ryarwanyije inyandiko isanzwe kandi yagutse y'amategeko 10 ryibanda ku itegeko rya 9 ntuzifuza umugore wundi. Ryasobanuwe cyane hamwe n'abizerwa harimo n'abana badafite uburenganzira bwo kuvuga kandi bagomba kuvuga hagati yabo bakoresheje ururimi rw'amarenga rwonyine. Abayoboke b'iri torero basabwe kandi kugurisha ibyo batunze byose mbere yo kwinjira mu bizerwa, kwiyiriza kenshi, kurya ifunguro rimwe gusa kuwa gatanu no kuwa mbere, kwirinda imibonano mpuzabitsina yose no kutongera gukoresha isabune. Nubwo yari ifite imiterere ikaze, uyu mutwe wahise ugira icyo ugeraho cyane cyane nyuma yo kuza kwa Paul Ikazire na Dominique Kataribabo wahoze ari umupadiri ufite impamyabumenyi y'ikirenga yakuye muri Amerika. Mu mpera y'imyaka ya za 90 iri torero ryari rifite abayoboke bagera ku 5,000. Abaje nyuma bubatse ishuri ry'ibanze n'amazu, banazamura imyumvire mu bizerwa no gusenga. Baguze isambu babona n'amafaranga yavuye mu kugurisha imitungo yabo mu gihe binjiye mu itorero. Itorero kandi ryari rifite ibitoki n'inanasi. Mu 1992 birukanywe i Rwashamayire n'abakuru b'imidugudu n'umuryango wa Joseph Kibwetere. Abayoboke bagomba kwimukira mu mutungo bahawe na se wa Mwerinde mu karere ka Kanungu. Mu 1994 Paul Ikazire yavuye muri iryo torero hamwe n'abandi banyamuryango 7. Mu 1998 iryo torero ryashinjwaga gukoresha imirimo mibi ikoreshwa abana, kugira amazu adafite isuku no gushimuta abana bato. Ibaruwa yo kubitangaza yoherejwe kuri komisiyo ishinzwe uburenganzira bwa muntu muri Uganda. Ishuri Ishayuriro rya Mariya ryafunzwe by'agateganyo ariko rikomeza guhabwa inkunga ya leta. Icyateraga cyane impungenge abategetsi ba Uganda ndetse n'inzego z'ubutasi ni inyigisho yakwirakwijwe n'ubuyobozi bw'itorero. Bavuga incamake mu gitabo cyerekana ubutumwa buvuye mu ijuru, iherezo ry'iki gihe. Iyi nyigisho yibanze cyane ku mperuka. Abayobozi b'iri torero bari bemeje abayoboke babo ko bavugana na Bikira Mariya kandi ko imperuka y'isi izaba ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2000. Berekana ko itorero ryabo ari nk'inkuge ya Nowa ishobora gukiza abakiranutsi muri ibyo bihe. Bavugaga ko isi iri mu byaha byinshi, ko bo biteguye kujya mu ijuru. Nubwo bimeze bityo ariko igenzura ryakozwe n'abapolisi baho ntiryari rihagije kandi ntibyabujije ayo makubakuba. Umwaka wa 2000 wegereje, imyiteguro ijyanye n'ukwirangira ry'isi yari irimo yihuta mu itorero rigendera ku mategeko 10 y'Imana. Ubuyobozi bw'iryo torero bwahatiye abayoboke kwatura ibyaha byabo no kugarura abahoze ari abayoboke. Abayoboke batangiye kugurisha imyenda yabo n'amatungo yabo maze bareka kujya guhinga mu mirima. Ariko ku ya 1 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2000 nta kintu cyabaye, ahubwo hadutse amakimbirane muri iri torero maze ubuyobozi bwa Mwerinde na Kibwetere bwamaganwa ku mugaragaro. Igipolisi cya Uganda cyavuze ko muri icyo gihe bamwe mu basenga bari bahatiwe kugurisha ibintu byabo mbere y'itariki ya 1 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2000 basabye ko bishyurwa. Nyuma yaho gato ubuyobozi bw'itorero bwongeye gufata iya mbere butangaza ko imperuka y'isi izaba ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2000. Iri torero ryateguye ibirori bihambaye i Kanungu, aho ibimasa 3 byokejwe biraribwa ndetse n'amakaziye 10 y'ibinyobwa bidasembuye aranyobwa. Ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu muri uwo mwaka abayoboke b'itorero binjiye mu rusengero rwabo i Kanungu basenga kandi baririmba. Nyuma y'iminota mike ikintu kiba kiraturitse maze inkongi y'umuriro isakara mu nyubako.
kubera ko amadirishya n'inzugi byari bifunze. Abayoboke bafashwe n'inkongi y'umuriro maze abasaga 500 barapfa, barimo abana benshi. Aba bayoboke bose bari mu rusengero barahiye barakongoka, n'urusengero rurakongoka rurashira. Bivugwa ko uwo muriro wacanywe n'itsinda ry'abantu bafatanyaga na Kibwetere kuyobora iryo torero bagamije kwigwizaho imitungo y'abayoboke babo. Mu gihe ayo marorerwa yabaga, abayobozi b'itorero barirutse baratoroka, batorokana imitungo igizwe n'amafaranga bacucuye abayoboke babo. Babanje gutekerezwa ko abayobozi 5 b'iryo torero, Joseph Kibwetere, Joseph Kasapurari, John Kamagara, Dominique Kataribabo na Credonia Mwerinde nabo bapfiriye mu muriro. Nyuma y'iminsi 4 y'ayo makuba, abapolisi bavumbuye indi mibiri amagana mu mitungo y'iri torero mu majyepfo ya Uganda. Imirambo 6 yabonetse ifunze mu misarane y'ikigo cya Kanungu, imirambo 153 mu kigo cya Bahunuge, 155 mu isambu ya Dominique Kataribabo Irugazi aho basanze bararozwe kandi batewe ibyuma, imirambo 81 mu isambu ya Joseph Nyamurinda n'imirambo 55 i Kampala. Iperereza ryakozwe n'ubucamanza ryerekanye ko abahohotewe bishwe mu byumweru byinshi mbere y'uko itorero rishumikwa. Nyuma yo gusaka ahantu hose, abapolisi bavuguriye imibare y'abishwe iramanuka iva ku 1000 igera kuri 778. Iperereza ry'ubucamanza ryerekanye ko usibye abayoboke bapfiriye mu muriro wadutse mu itorero, abenshi mu bahohotewe bishwe barozwe. Ku ikubitiro hari abo basanganye ibirere by'insina mu ijosi byerekanaga ko banizwe. Iperereza rirangiye, abapolisi banzuye ko ibyago bitatewe no kwiyahura guhurije hamwe, ko ahubwo ari ubwicanyi bwibasiye imbaga bwateguwe n'ubuyobozi bw'itorero. Iminsi itari mike mbere y'ayo mahano, Dominique Kataribabo yagaragaye agura litiro 50 za acide sulfurique bikekwa ko ishobora kuba yarakoreshejwe mu gutwika inyubako y'itorero. Iperereza ryerekanye kandi ko Joseph Kibwetere yavuganaga na William Kam, umuyobozi w'itorero rya Maria ryo muri Australia, nawe wavuze ko yabonye Bikira Maria. Mu mwaka wa 2007 yakatiwe igifungo cy'imyaka 15 kubera ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Guverinoma ya Uganda yamaganye ubu bwicanyi. Abakekwaho gukora ibi byaha ngo bamwe baba bakiriho. Abayobozi bashyizeho impapuro zo guta muri yombi Joseph Kibwetere na Credonia Mwerinde n'abandi bayobozi 4 b'itorero. Nubwo hashyizweho igihembo cya miliyoni 2 z'amashiringi ya Uganda kuri buri muntu wafatwa, nta numwe urashobora kuboneka. Mu mwaka wa 2002 komisiyo ishinzwe uburenganzira bwa muntu yasohoye raporo ku marorerwa ya Kanungu. Yanzuye ivuga ko ako gatsiko kakoze ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu, harimo gushimuta no gufata nabi abana, harimo gukubitwa n'imirire mibi ndetse no kwibasira usugire bw'umubiri. Komisiyo yemeje kandi ko ako gatsiko kabifashijwemo n'abayobozi b'inzego z'ibanze z'uturere twa Rukunguri na Kanungu. Komisiyo yanenze komiseri w'akarere ka Rukunguri Kitaka Gawaza kuba yaremeye gushyira ibuye fatizo ry'imwe mu nyubako z'itorero ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1997, mu gihe mu 1994 wamubanjirije yari yanze kwandikisha iri torero nk'umuryango utegamiye kuri leta. Hagaragaye kandi ibibazo byinshi bya ruswa mu nzego z'ibanze hamwe n'abayoboke b'itorero. Mu gusoza, komisiyo yasabye ko hakorwa iperereza ku manza za ruswa zirimo iz'inzego z'ibanze kandi isaba ko hashyirwaho ingufu mu gukurikirana ibikorwa by'imiryango itegamiye kuri leta n'ikigo gishinzwe kwandikisha imiryango itegamiye kuri leta. Nubwo hakekwaga ko Kibwetere ashobora kuba yarapfuye nawe aguye mu nkongi y'umuriro, nyuma gato abapolisi ba Uganda bashyizeho impapuro zo guta muri yombi abandi bayobozi b'iryo torero. Mu mwaka wa 2014 byatangajwe na polisi y'igihugu cya Uganda ko hari amakuru avuga ko Kibwetere yabayihishe muri Malawi. Kugeza ubu nta ruhande rwari rwashobora gushyira ahagaragara amakuru yizewe 100% y'aho Kibwetere aherereye, niba ariho cyangwa yarapfuye. Tugarutse kuri Credonia Mwerinde wafatanyije na Kibwetere gushinga itorero rigendera ku mategeko 10 y'Imana, nuko mu kwezi kwa 9 mu mwaka wa 2011 igihembo cya IG Nobel mu mibare cyahawe abantu 6 barimo Credonia Mwerinde kubera ko bahanuye imperuka y'isi ku matariki atandukanye kandi bakereka isi ko umuntu agomba kwitonda cyane mu gihe cyo kubara no gukuramo imibare. Ibi bikaba byaratangaje abantu cyane. Naha dusoreje inshuti bakunzi ba Theo Barasa Network, mukomeze kugira ibihe byiza.